muri abo bakunzi b'inkuru z'urukundo. Nyuma yo kuganira ku rukundo rwa Meghan na Harry, noneho turagaruka ku nkuru y'urukundo rwakoze ibihe bikomeye, Beyonce na Jay-Z. Bombi ni ibyamamare bikomeye ku isi, bafite impano n'icyubahiro mu muziki. Ariko se ni ibihe bibazo byakomye mu nkokora urukundo rwabo? Tugiye kubisesengura muri episode. Beyonce na Jay-Z bahuriye mu mwaka w'1999 ubwo Beyonce yari akiri umukobwa muto atangiye kwamamara mu itsinda rya Destiny's. Jay-Z wari umuhanzi w'inararibonye yahise amubona nk'umuntu wihariye. Nyuma y'imyaka mike batangiye umubano wabo mu buryo buteruye kugeza mu 2008. Ubwo bashyingiranwaga mu ibanga rikomeye, urukundo rwakomeje gutera imbere, bombi bakomeza kwagura ibihangano byabo. Ariko nyuma haza kuvuka ibibazo byatumye benshi batangira kwibaza nimba urukundo rwabo ruzoroha cyangwa se ruzarokoka. Mu mwaka w'2014 habaye inkuru yasakaye ivuga ko Jay-Z yaba yaraciye inyuma Beyonce. Ibi byatangiye igihe habonekaga amashusho ya Solange arwana na Jay-Z. Muri lift nyuma y'ibirori bya Met Gala. Ibi byatangije ibihuha byinshi byo kwibaza icyo yarari kumuziza. Mu 2016 Beyonce yasohoye album Lemonade yagaragazaga amagambo akarishye y'umugore wababajwe no gucibwa inyuma. Nyuma yaho Jay-Z nawe yasohoye album ya 444 yemera amakosa ye asaba imbabazi mu ndirimbo ze. Nyuma y'ibi bihe bikomeye, Beyonce na Jay-Z bakoze ibi kugira ngo bakore urukundo rwabo. Bagize ibiganiro byimbitse ku buzima bwabo bwite. Jay-Z yemeye amakosa ye asaba imbabazi mu buryo bweruye. Bafashe icyemezo cyo gukomeza umubano wabo bagashyira imbere urukundo rwabo. Bafatanije gukora umuziki ugaragaza urugendo rwabo, harimo album Everything Is Love. Urukundo rwa Beyonce na Jay-Z rwarokotse ibibazo bikomeye. Bibaye ibindi byamamare wenda byari gutandukana, ariko bahisemo gukomeza urukundo rwabo hamwe. Ariko se ni irihe somo ryihariye twakuramo ku rukundo rwabo? Ubutaha tuzaganira kuri Cleopatra na Julius Caesar, urukundo rwahinduye amateka y'isi. Murakoze mwe mwese mwakomeje kudutega amatwi. Naho ubutaha, ciao.